Beniguphi ngithuka uMahosha. Beniguphi. Story time. Okay guys, bengisafunda by that time ngise college eMidcall. Abahlali mhlawumbe bayayazi. Ebebafunda khona bayayazi. There was this place duze nase garage ne. Vele bengathi bekurente vele aboMahosha or something cause vele behlezi igcwele abogili so abathengisa umzimba. Okay, bese nganandaba nabo vele besibazi vele ukuthi like bayazithengisela vele yabo. And abakhulu bebazibambela abantu bamalori la because le ndlela le yabo vele indlela vele yamalori vele yabo. So vele besasabona lapha egarage kujame ilori vele hayi usho ungene lapha yabo. How besh esikoleni ecollege angiboni ngihamba ngebheshini kube mnandi how umuntu amangifonile ubuya nini ngithi mina hayi sadishile la esikoleni kunebheshi nanana athi okay ngizokulanda ngabanga elinjani athi ngizokulanda ngabo 7. I was like 7 phela kulast sivu kumnandi kakhulu ke phela lapha. It's okay sharp. Hayi vela ngilanda uGuy. Ngisho siphuza kakhulu andisicala early vele. Ikhanda lingenzana. Hayi ka sasijambela egarage ikuthengela igrandpa namanzi. Yebo. Angene vele uyazi ukuthi uGuy makathi uyangena egarage uzofuna nokuthenga okunye nje uyabona nje. Angene uGuy. Shuthi ngithi mangilapha ekarini khomba ukuthi sho ngabe ngiphathele ukuthi nokuthi. Hey, Nina. Angiboni ngiyaphuma ekarini ngirasha phakathi esitolo lapha egarage. Ngifuna ukumtshela ukuthi hayi ngiphathele ukuthi nokuthi. Kanti uMahosha bese kazibonela icustom guys. Bese kazibonele imali ukuthi hayi lo vele nje. Ngithema ngithi baby in. Oh. Ngezintombazane ithukana mso. Ithukana ende beka like lo Mahosha bekasemva kwakhe so yena sethi phambili kuye mina ngafike ngadlula lo Mahosha ngahwatha uGuy wami yabo. Mahosha thena kajikathi sho ukuthi wabaso. Wathukana ugela. Sake understand ukuthi how ugela wathukana. Sengimangela lapha esitolo vele. Shoot lapha esitolo vele ngathi sebayabazi ukuthi vele like banalo mkhuba lo vele. Hawu sengimangela umuntu ethukana nomyise sibeka baker lapha ama-30 like there's a place like ngathi benza ama buns lapha sekukhona isinkwa nanani angihwathele sis athi hayi vele baso ngithi mina baso vele baba athi hayi phela bese kuyazibambela ubrothers ukuthi hayi maybe uzothenga cause umbulisile uGuy waba friendly shothi bese sajela ukuthi hayi vele yabo hayi ngimangale ngihambe ngekarile umuntu wami akaphuma lapha my ex makaphuma lapha uyahleka yabo uza kuyenza vele makahleka sonke isimaro uhlekani athi hayi phela lo girl bese akafuna ukuqada ngithi kwenzakala ngithi hayi ugirl ngimbulisile ngaphendula kahle ha ngibona ngicocisa anginankinga naye ngithi hawu phela lo Mahosha uthi phela mina nginothisa masikacala thukana mangithi sengicala ngimbukela lokho ukuthi ngalendlela egcwele ngakhona vele it's too much like yebo wangithuka uGuy ugirl njalo manje ngithi mina manje ke ukodiswe yini ngithi hayi should benje ukuthi mangiphuma la because vele libela ngiqoqisa la imove should benje ukuthi hayi vele maphuma la vele yabo into ezikanjalo ngithi hayi bo guys aboMahosha yo basithukela abantu bethu angazi njani angazi but yo kanti hayi vele yo yabona ladenge aba speechless le wangihleka uGuy sesizofika la bese khona wangihleka shothi bengithi ngicala ngithi angene ngale yanto la sengizakubizela lo yasisi lo lapha yo phela wangisho ne like mina kimbe ngiconfuse ukuthi mara lo ngithukela angimazi asazana angabenzanga niksi yini yabo enye into futhi ngambuka le ndlela agcoke ngakhona ngathi hayi noma sekuthiwa maybe ubhizi nomuntu wami hayi akusi type yakhe le too much like ngibona imongela uthi then yebo ubheka lo girl ubheka mina yabo uthi
nami ngithi yo shita sibonze isishana ngama-sign language yo athukane kakhulu gela hayi sabantu abamahasha nje yazini nje abasifuni ku-playground yabo and I-understand ukuthi thina kumele singajami emagarashi sithenge na cause bona barenkile lapho balinde ama-customer wabo hayi bo guys yini hayi